Good morning guys. Sa mo ni atong pagluto sa grade ka 8. Yung buko naman guys. Ito ng ilunod atong utanon. Ag primero na tong ikuan guys kay ito naman yung gilunod ng atong grade ka 8 niya na napoy tangad. Ato na pong ipalo kuan ganas. Okay. Niya sunod guys, alubati. Ini guys. Ni kuan nga utan guys para kuan agkaid with vegetable diri sa matarong guys. Mao ni procedure or process sa akong pagluto. Kayon guys para kuan. Pinikuman guys kanang sa kalamunggay. Kuman guys, ini ko mag-ukay. Ito na pong timplahan guys for kuan. Atong butangan og kuan guys, toyo para na color guys. Sunod guys, bitsin. Guys, para mulami guys. Mao na tong gamiton guys, Ajinomoto. Ang bitsin guys para kuan. Niko man guys. Salt na ko. Na itimpla unya. Karon maluto ni guys, mamahaw na ta guys kay gutom naman. Ayun. Timplahan na to guys. Ayun guys. Ikuman guys at uning ko anon atong giluto karon gaid with vegetable.